baby atokro baby a na case ndi e de wonim dada e patient and patient Ashley edin mo is a Grace Ashley nyasam ketwa ono na odi ne kodu kase baaye e de beto maledi anim se ni kunu ana obema ono ne tie ewumemu mienu otu nani eto ne mfe yenua bema ofosu enya asem ketwa metwo mai na no okọ social media Ghana strongest na dia kopon na ne maledi oba ho media mezebu asa media ba so ba ndo bia se wanhu no maledi nko na na kadochi no we maledi oba obe boss fa na no so no obe hu se be ma bi na gira ho say yes akobe ma maledi de o se omo firi ofenso ayinkuro ana omo agina adaka mu a omo de o masemba na ye case number 2 a ye bi wie be koso ye Mohammed man Rafet ono so aka Oposini ono badruwa TikTok for no enim say ye fe no Jakrapia enye kese no we de enketo no anya papa Jackie ya sema ye shi asem me kwaka Jackie no hwe na amfo mu say eye kese na ba anya kese na we enketo TikTok for no enim ni sa na enya asem keto na die ne no abeduru maledi atrasi die ne kese ye jabi bia ma no na we de adwuma no de akoye ni maledi wadawro ma yenko ye kwa na kire sese de di for kan ye no DNA results no nyina wo ha ya ye nkere ho kra e bibie so na ye nyina ya hunu di wom se results no asesa ana se edaso agina ba bi agina ebre ene hyebere ena ebekire na kwam Gabriel mo fa ni video ayi into so my ye nua ba ma de aba boni sisim migration officer justice oforida pa e de aba boni sisim no en right na asem no so se de mu nyina munim no na ye wie show no na ese ekọ eye commander ho e wodum na awie yi me fa kwan so na ye papa ACI Charles bedi akoya okore Commander chairman. Come on. Her name Mr. Constant. Any abrantie ba kwa o kan de ni din no enkai. Na woma ya dia efe anodin. Ya enika anodin. Wo buoni ni dia o de ma ye nra no. O mo sabaso bode. Se ka se na security agency nyina wo nipa ho do. Kewie. Ka ye koya nim. Kewie. Enti ACI Charles. Bedi akon ya okore. Na de me fene so ye me krom chini anti commander me nua be ma prekope me bra pani wa ho blase oni ne deputy hwe ma we wo hom hu yen ya GF so enti de kosi ya ne se yen ye ko nra no na justice oforida pass 5 no ani ne wo fa o ma di ka ho anopa no kosi anim akotwere o mu statement ne sanso o mu so ye mpanifo no mo ye madwement kosem ya first steps wie ye na fe Gabriel watoba ha otumi kura nkasa no ho so sa ti me bo amane ewie afa de cipher say o de aba ko wura adem ho no amfa mo no ti de akakosi ya ne se ya toma Gabriel say cipher ne behwe na ma ne ho ato no anase betwa sika bia ma de ama no de no pe ene wo se waye abrofuduro no a ne ho nto no ti ne wo fa no mpese obekura ase ne ya kire na bibiduro no amaka so amde ne hya ne nsa be wi ase ko be frɛ no no wonfa ono so na yire nyem sese na ho de kɔfom woni adwuma bi aye ti ontua sikama no fa bi nkosa no ho yade ti de ka kosi anso obeje sen ose 500 million ya pem so ana isa kosi 300 million penifo ade atokrata so adayase se yemla na ne saifa ne wo fa no beba ne de ne ka amano to wotsena commander be freme ne sika no kwa on be fa so se de ni nyina ma na manako so mo ma ne half na chi o ma tua de aka so o chena nti sika ni nyina akosi 30,000 it is Sompa Nkomo get results yet ya ne ni agro ye adwuma ye bua nipa sika amudi ka akoka wa se ne so 65 million and I'm so much I'm about 2,000 so ama and no be wie Sompa yi akwa wie 300 million eti pata pani pieto ye de mra and e wro
enti ACI commander tu chema migration for mu yemmo wate onyame hira mo mani urade bo ma baso odoni ni die commander ni su twase oni ne deputy eni abrante na no ochotro no nyame hira ne pa ni efre ujafo e dia to speaker ni yes sir. Yes, sir. Nam say yes. Mine pass mine. To me, baby. To me, aye. Ebusia for enra ye nua ba. Patient Ashley. Owaha. Case number 1. Patient Ashley. Ofen so inkuro enu fra obai. Obo kunadu. Why no obo no kunadu yi? Halifax Fosu. Ghana's strongest man. Ono so ofen so. Now there you go. That's why I met you. Any power page na de. And now park wa go page. Pay. Yes, my lady. Now what is abaya fefe? E ba to nyame adum. Yo ene said e be na bia obi a wan hwe bi nra no be tie asenti. Basem ne tofa maye why? E ba to you. E ba to na mi share aduma na mi share ablanti bi e friend heru. Ti me ba to ye no de to manim se opeso ne metana. Ana me de kwato me maame enu no be ka kire maame se opeso one metana. Na ne me ba to me pene so na maame so tie ase maame na me ne tana. Ti me ba to me ne tinu mu ha na me share aduma na me kofa anyinsen. Me ba panyini. Ti me fa anyinsen no o se o ya se me wu wi a no de abeto me maame manu no abe me ho ade. Kama Ato me banidin. Ti me ba to me wo ye no so obeto me banidin ye me ho ade. Kede baby. Ame ba to ewie ya chiri no. Me sa ko sa me se koto amadwuma no so. Adwuma me sa ko hia ye ge na me ne no adwuma me kunu sa na etwempena wa adwuma mu. Me ba to no so me kokan wa sa bo me sa. Na me ba to no so ye de sa na ye se tukotena hinkuru. Ba to me am tususu nkakra no no so tu. Eso so ne de ko twa blocks. E ko hihye dan wa hinkuru ne kotena ho. Me ba to kotena hinkuru no so sole a e ma asem ne bro sa na mpa cho me de ba bedam. And say no. Said the assembly to the patient. Bema utimi bro. Masa bi omia okon. Ne moja nyina tumi firi ohunimu no. Ese etumi chi no. Ubeti ase ana upe okum. Me ba cho you de mba ye bebo bia. Ye de be ye bebo ano ye mra ho asem. Bi nso ana upe okum. Enti ba ye no ma no won hwe o mo nti na wo de na ba Me ba cho ana se de bro a wo bru ni ti ne enfre commander Kobna Francho ne meki yema ye nche no bi so na proku so of mama me akochimiku me ba cho bro na obo mi nti na me de ba ye. Halifax ye ne wakasa wo se wo beba afa wo yakote akotom na na ma kobi ekuyokun so ewo ho ye mai adwo nhira fi na Nicholas Asante na ye pena atkate minimum die ntia akosua daachi nyina mo Facebook live no so a ya sebe ame so ewo hobi na afi adwo nhira fi na waba mo amaba nyina ne munua no mamba be ka ho yeda mase papa onyame hia mu King George enso akosua daachi ya sebe amakoma mfie na wono so obutu ya wono so abai yeda mase papa Jennifer Poku Riles Cuisine kende idi munyina mo so maba IBJ me pa cho ma frɛ no enti baby biala Halifax wo kunadu wo yire sa wo bono ni mu tumoja enra wo je penie so beba fedie ko wi ase house me du photo ama nkrofo sirisiru eti wo ma ye ni problem na mrade ebe ye djuma therefore ye sole pem kwa official complaint na ye nche no wadawroma ne wofa Halifax wofa yo because said ye nanke ye pena sumdwe kwa so na ono so ati ni chirumu ahia wofa baga nye swan ai music hello wafa wafa me jusu eburu me de hia na ho te sei yes random na na ko me pa chao ya no wagina ye kakra wada wuroma me pa chao me ka se twa ha ko mo hinu to yo abra
na ha de esi no anka bi ahene na me mo piao na branch ya kana se mi upacho uni no me ba so mi nia pa na me testri mi nia pa na me ba kuna duwa ne yire di abebo ne se wo bo no ema wo mia ne kon tutu ni na wo no ma ne huni mu nyina tumi tu moja eti aja ye ta asem ye ntanifa ye frɛ ye nua yi senke wo mra ne ye fa ye ntua yi o se wo ti wo man so di aga na mra mu ne ye ma ba we wonku no ti ka me de mi ko ye sore ya na ka akɔkye no ene se afraid ti de wo be ka ne o hena ye me ba so ti mi takra mi tie o ba de sheba me ba so uti mi tie o nana na bia me won ti ya ha na bibi ti na nya kwan se amra nyumra ni na frɛ me se na yere na de no aba ho enti ma me tare me na se ba se o kan se mo de me tita abeku yi na me be ka se ni nti aba na be tan bi ta pra amamle ni amani ya ta tita na de ba se mo frɛ me na na o ka se won ye de won ma enka ni ti bi tita na ye de nana tie emra mu no se ye frɛ ni pa no ne 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 kasa esi ade picture ne to so na omo hwa ye tie no ehunu nipa kora sabe son ye ne ne kasa enye se bo apa me pa cho we buru me ba to ya ma o kasa mi tanko from that yo se me ya ma wate wada wo it will not can say then ne se na wa beta na bio o mo se wa ba beta mo se na ya ma mna mu ya yi no ye wura o to aka ma me se ye modua na atama mo play na FD o Sompa Nkomo pa mo program bi a mo ye bia de me pa cho na na tie me frɛ na free o program so eti enya na o play na ayi o police ayo o police na mo ye program bi na ni na mi se yo na mi ti won me ba do what ma say mi tie o nana aha o police no say de bia na o ti mi sister aboni bia ya de mra na adwuma say no me test ya tamoso me ka me we si ya me test ya ba so yo ye ntie we aha because no the after me ka ta ni pe ko ka wa ni ti ayi na de ta wa ma obeba e ya wa lesson de to dia na me yo hene me bra ta me na ni ya na yede emma obeba ne na me se wa ba be ji e ta am ta yen se wa ma na be dia me you obi de asem poko to a na uni dem wa ba wa be kan asem no kre oba no na na wa na ma na e ba o e de ta ni se nti ni sere entenu ya de e kira mu na se bi o be ba ya bi o be de e so no me ba so na na ro ma so na mpa cho frɛ me wo hini ni me ba so ze mi di na ya wo hini ni wa hini ni on pa cho ai me ba so me da se wa correction o he yire na ya mfa you and you ta na me ka kire ni ni am se wo you go mo no mu na na wada woro na say wo ya ntwa wo na bra na asese me ba se me na mi wu te so na mo ka te ni bi ta ye ni bi ta plan ka se ni na ba de de ba de ho yes ya no pa no ba no ko e wa ma ha biem wo ma ho ne yes wa ba ha ko o ya hu ni biem o ma ha biem mo hu ni bi mo enti me no ka te bi a me ne be ka so na wa ba na de ho bi a me mpesa me kan be je ti bi so ata mi bi a na na ni na ba ho me nsam na apan kwa be kan no ka wa le tem bi o ha enum ebi o wan so a eni aba na pe ta no a ya ni mi ya no wa le aba ya na ba ayi ni na ye te na ti wo be bi ta no pe bi wo ba ha bi a ni a me ko na ni mi jira bi nana wada ma memra mu kakra ene obeti esi be ma bi akuni yire ene obeti esi be ma bi atwitwa ne yire sabi obi babai wente se ene unua be ma se de wapompe na watumi oso otumi mia ne konwa ma emoja timi free ne huni mu ba no se Halifax ama me yantra sam ne so a me man up to Monday me case am ya che no sabai we bibi koye no ana ma amwa no ye tan se pa me drafo
the American is a million or the bank, but the children I can do. Man, then I'm a million. A bayana bad, then I say to one person so baba Canada. then I thought was a number about the the American is a water from the million the rubber. Na 90. The one about the 10 million. Then this was you. Nana me pato. Nana Nana, online ni break jina ye kakra ma me hwese mu beda ho a. Hello mama. Online ni bubu nti katwa ho kakra ma me hwese be yi a. Enye munsan frɛ no. Na ye musa no senti da ben ene wo ma woni anaba. International Power Praise. Prophet Kingsley Jemfi. Mon frère ayi di faith for aba mon frère nem. Ai ono na ye adwuma kese. Wo se hwehwɛ da wani fo. Difo malady papa de kwasem minya be hwehwe mu a Ghana stronger ka odifo be ka chese that mebo hwehwe de da wanim ne wo mo a on tani babu no e hu de o se koso adwuma bi na apesa wo ye so kwa kwa bi na apesa wo tuo eno so da nche sunsum dwuma bi ya ya de bi da wo so ya bo ni tadua nyina da ko bible no kwa for prophet ena bran wo ya counseling ka hoyin wo frase no pa no wo tbre no asori efi adobe empire boden enwumre no si akopa enwumre no nwotwe kwasi aroba ya sole no kwasem papa no nwoche kopema no pedu ba kwa abrampa be frɛ na na mai ne ni nwie ya osantasi Jericho go filling station 0243999796 abije mu frɛ na na mai ne ni nwie na yensi ginaye me pa chaw Express Group me kwa abroche na ye also person kwa abroche ma fo me ho wie UK uni passport New Zealand uni visa Germany usikani swa kwa jentete we nurse ni doctor we fit from profo me do kwa abroche na ya yen ko Express Group for you ready obehwe wo se be bia wo bia no ye tu ensafo 9000448 TIME enya sem ketwa malaria pebinom ni pedua no ya pebinom fasu ka ni no ya pashe ho no timati biedi nana Amen. Timi pa cha wada ro man hwe anim da ben Me pa so ya na bua ya ha ina Tuesday na ya na ya you han na bua e na yi ni han be na bi dia o bi ha na me da wase eburu timi me di usi anoma wakoye wadwuma wai na men ta mo tia o police yo no mo na samua ene mo be ja ko ni o mu tie pa o fu so da si ye da si yo esi pani wo fi o ma se fu ya mfo Halifax ni nua pani je me ba na ye wie na me patient at efi ho na enti petam na nom na eno de tun sa wase bidwi ba krosa ona ho bondo bra sisi ho hote 0244417669 obo e ba medical research to do manu akopa yare hwe if obi we fifiri brane te no na ebuo ma body kan ba kim wuti pa woni tutu wona kai etutokro me pa cho ye adwuma kakra bi wa bre e pa cho stroke diabetes ni awo mu how to mo sa hwe wa sheda de prekese powder na ba powder enu de fe gun kwen abomumu e wo kakra eso hye ne wo ya de nyina na watu ase me pa cho akwa unim kura no bi e mema wo moja no adosu sanse mojawe ensu kum nipa omodin se obeji bie ba bie to bia 0249761508 Piwak 3P garlic misha ena wo kase kase amro so mesi ka anim wo ya kase bebira bia bedu bia no bu no tot anya se wo furu be wa unipadua be kaka Usano nine ayetitiri ayetoa furu ayekutu ohwe ne so be sugar level ne koso eno de no ne ye nom na tu ase na nipadua so efie bia yin bi ayetoa itini yakoko ehwe pai mo bi fashion kwa na no chenchena debida ubenya bi o man mu ba bi eton no nyina Koforidua Gafsen Pharmacy and Kraukanshi Angel Heba 0248928824 Prophetess Elizabeth
kai mama faith oni ni kum mama faith wose enye drodubu o ene saya de o fato teche na nase yade na ne kase te se Sompa na krim da form mama faith oposa wani wose me ma ben ade wa kira wu minimum de ubie ba bu na tuya bom hwe ni padua ni modern na ko so kwa kama to bra ayam kronti eni abrobe eni anka sasabro wapon waposo wobo wa enko awomu ha yesin kwala abadi to ya tunu bebra do wo ponya sam keto modern ye be modo keto eni makokoben na wa bete o kakanka enka so tu mante akujanse fomdika takra de anaji police maame de ono nananom no ye na ase ya edin ya na ehwe mo too much contra reception fomko nkura ne nye nkwala metwo ni ma no wo mo anida ho se wo mo be di am ye adwuma metwo fo ma no mo asem kaden mo nkotwen reception ebusia takra de anaji police station enso ye wo ho di fo na de mama fetre no papa asem no kwedi ade fiti no amadu aya suma ase aye di ni e eti e kwa hima kokobia ye kokofe fe Homeopathic clinic no e ho de beboa yen mama fetre so are ready me pa jo bongo so America so e me frijo ara ko peme me da me pa jo frère doctor 0244 583 859 and 0275 969 414 Spanish 3 combined. Baby no. Yani this Spanish jingo capsules. Emma anti-ages. Unyi anti-day. Anti-day. School one go be kura. Oh, enye ina de ko ye. Na fere na so ko di prosi. Na sem de ye na na police de se ja. Na minister. O cheto krum kura ye de fa o. Minister. Me se kura si mi so koko ne be fa me. Sa police be hwe mu boa. Oh. One fan photo. Mi wo picture bebre. Mi de send o. Mi ye paketo sa o. Ewurade yakobon. Na me ye nyime de ka mi ye paketo a. Na de ne yi wadi. O de gwaje brabo. Mi ka che be ye. Eh Spanish. Garlic mister. Koko pe nom. E be hwe kura me yi wadi. Never boy Spanish there. E be wo ni ma bie. Na e ma body pedua no. Ye num ndro no. Ni esiesie ye ho. Eh Spanish. Same wo. Me pa cho 661141. Me pa cho. Why are we? Me pa cho Spanish. Come on. E boss ese ni pedua. Brayo mu ha uti ho kokete so a wo na garlic mixture no e ye dro. E be boa pa. Kangen. Ezu papa. Kangen. Baby nom. Na ni pedua ne kama ya wo iron wo ye batan potassium enu nso bi akeko ene yade na ba na wo nu nso so no nu nso betima boa wo na esese ni pedua no bi na emwa male ni pedua kra ni ye fe kama obi ho na ma no dehydrate ni nyina wo nu bi aboa na fe wo so a wo hard burns obo wi wo ni adu didi ana abo hyewa wo usua ni kangen 0241 44191 0241 449 191 na yenko yenim Lawson about center delay man capsules Lawson was esimo se gine Dr. Lawson was a brand na mutumi mo brabia 27 years was me jaba body sa Simba African business ubenya bia to no makoma komiensa ne be ma mutumi kosina nim be ma awukura be so yiri be so ni so Ojo sa oti ya. Dr. Lawson. Nemu sa ya de. Gonorrhea. Bacterial infection. Rashes around vagina orifice. Nini na ye di tiase. Join this stroke. You two are see. Cholesterol ni pedua na boso. Typhoid nso a. Nini na ye nam lost in upaso. Okay o. Nakoje wonso odie na enema nyina enkonka enfama 0248 619 999 yenko ba achamfo ba yadi wani na yadi adwane na mama yadi atwomnika na ya achamfo ba kokoram ko ato kasi fana code no wo behwe wo me pacha ebubu sasabro ukotodwe se ne tie no onsei entimi nyina so se medie gonorrhea na yemoa ekuro funwi yemia enwuda achamfo ba osinyare wanyina 0244 988 004 Gengimed osino me judgment no osinye oba ko ye examination tokro da enkan wom osino etutu kakaje ekika osinwa afam so obese blessings na afam base scaling
polish ye shebu so ma gold judgment you know obey na was senior judgment now Kumasa no junction total filling station Techiman magazine off Techima market road ho and Cranungwa so atomic down ye wo ho freyen na ye show ma said ye ne me polish me de e wo active and them acquire 10 sections aka 5 yes do aye kama me simbe aye 50 me ya dem to kobi na fe asensu aso no wo ma abo adwo me nua kwasi ma afo no no se wo de prai e bo me seso ama me sina se ya edwa kama eni me nwie kula so ide kama me pa cho frɛ yen e wo 0598 405 674 patient. Yes, my lady. Say no ukunu ya okasa wuni no me ba cha minimum sadia o krobeso ba cha o mehinso mesrewo o se ne na awotwe e wanso enwa ye ntwen no ne ukunu ne mra ne entrance no de ye ma eha ye be transfer e office na yahwe kwampasese ye sama ukosa awade no ye beku sense so obekɔ biem so a de sese odi eja kwan na ukoyi wadwuma na wo hwɛ ne ma no ye beye eti na wotwe ba ko ifa kɔdwene ho na sigina ya ene na wotwe ne ye beba no na wahunu de wo ba beka so ate manwi bibi a ha ho onse kura wo ye kama enu nkrofo frɛfrɛ so mo pe number na me de mimia wo omo nye papa enti nyabotre na mesro presby asole ne de hwehwe bi na ko ate na emwa abrampa no wanyi ntoma mama mfama patient ntoma bra na mfama no therefore my interest ma sister interest ni enwie na boga interest ni enwie na fe Dr. Faith interest patient kotrana sister so metro ebusu Amsterdam club members yes sister Patricia Kweji wa won odano ababe abesrayen to fikasim tese e mana kwaba ne bonkomo anje akua onini na ho te sei na me adom ene mo bible yo abusuafo boko baby a ufre boko yo abusuaye maami o ka say friend Patricia Kweji wa Amsterdam ohini fan club ono na ya admin ya odano oboabo adoma no se de yedwuma bi omde sika kase beboa so mpache de mote sika omde baaye sa na nanu de ya yedi 1 year anniversary ya jeje sanitary pad eno so omde sika beboa eti waba se fata so obetra no chiadofo na Amsterdam fo hu se waba pa na woni sister nso ne ba medofo na te sen erade adom ya ho anso din de sen e from abena entwiwa yo se kuya yetio Amsterdam for ne Ghana for nyina wiase obi yetio yo enda mo se mama na kwenya yedi kan enchia kese efri Amsterdam e club members for nyina echia mu nyina free oso Mrs. Champo star Paulina D4 number 1 bodyguard so no na beje brabo am ya bo mtua kume eti no echia mu nyina obi a chia mu you ready na me adom wode me bedru Ghana se mabanso de a mama sompa de na je se mama krankeye no kwasem ti sompa so de eyebola ti ne branda wie de me baya eyenchia mu boni bia nim o ba be chia ye abehwese de hu siti abehwese de bia ekoso ha na me adom bia ensu ja yehu boni bia pedie ya na egusu ayesom Ghana ni wiase ene se wode abefa he enti na chese we de yenchia ngo ne na me ma okwen sadofo bi wo ha obechia wo nso na wahu nso waba na waba fie nso a ekwan ne da ho me da se yedi kan me denchia ma mikunu eye na nakwesi prempe a wo Belgium mo de toso koma menua be ma Clement Abrifa ye wo ho kani ye toso ye menua ba Charlotte ye bo ane eye ne birthday ye de beto so emru ho na ye be ho adwuma manka me kwa obebo me ewo computer so e be ho adwuma no me ba bi etino enchia san koma Amsterdam Nanapuku a ye MC Amsterdam MC number 1 okay e friend Nanapuku okay one ne ho kani Elizabeth
afi enkoma club members no nyina enye itino obaba ya omu nyina obaba Chrissy Taylor me de Macau ena Brack Obroni Brack Obroni chia club members no nyamishra nyina itino Ebaya nebnada bola itino me kokanso debe itino beji we na mo dia ko lunch mo mi anko ampo na me de ko bi anka ho oni pa cross wani da so wani fi anya bi yo itimi sister pa mi be mana kwanya oba pa oso abechi an wo adofo bi ko no man ka bi de enye o mutie man ka bi de pa Michawa, me ho me ni age no kwasem mi jina so ti say you know that time jai enkofo umi anon keka manum say hey oyini ni sa so wasa yakọ adum no nam sia yetene amaso nchane nkoma wa medas ene sompa atiefo nyinara ene ahwefo nyinara me namfofo a ewo kumase ha nyinara Michia will be biara. You, Edamasi. You, Edamasi pa. Se ma bansona. Maji sister Quia Fesso, Muma Niaka. If ye any fee, as a country hanya. Echia nebeko. Na yebo Ejinia me descendestia de Beba Holland. Yaba Belanchi kun. Na party no mana. No, September. Of course. Yeah, Eguso. Yeah, Beba. No passport. Our passport to give them here man. You. It's ante queer. This is my daji. Ebeja mo kwan. Na shout to the end day. Ewo ho. It's ye real segment where you di carpet. Na ye the birthdays na gum. Ti we abesande amam. We cry nyina betwa amam. Now dey good platform no so. You any eja mo kwan. Erade nka mo yeso da mase papa. Patient better na bejo ntoma. Ye show it your baso awo maame. Wakoye bad time dey. Shoba ugina ho asa won da. Emma metro man say wa bra bokra ate am dwendwen kola ye be ka sem na masumdwa ba se kwa obeko wonko nso aba akotra ba bia kodun ya na waja kwan na ba motumi mi akọ moje firi hunu mu bade ano den ti meja kwan why ba chi me das panya mi nshira yo angopon to nkwan yo das yo eso das faith ajeta edase sabre you do Faith Homeopathic Clinic. You see, you bia ehobia Fabra Faith Homeopathic Clinic. Now, son ebe kosono. But then she has come from your CEO, Prophetess Dr. Elizabeth Faith. Only the Apostle David Faith. You see, we are no Fabra Faith. Now, the room about homeopathic treatment and say. And then me won kofo bebre ho research am hu say e do ma tunu so a mo ni peduano sometimes I dey find a drug metabolism to respond to treatment no ayedin because ye won kofo bi ho man cassette me e kan abuse drugs be especially painkillers enti obenya yare na wo say do now the treating the body na the kind of build resistance against that medication no into the manner this we increase dose no so no na eseni liver and in the kidney and until the for no you have alternative treatment options and no homeopathy edemuson kokra and into ba you have a quite full fry be fa so e di enu asaw yade a and so wonum aduro no emfa wanum and until no so you be a wo hwe awie na say yare nti wakadem ya rienti untimi nko wadwuma so ma wanumunu ama fede obodi no kra no just asede ya no ano asede wato ejamu ne atoto ana asede wato nsuo ma no obodi na ye mre misro a Faith Homeopathic Clinic ya specialize in chronic diseases ya ria atena oswache ya ria ahesha wo ho ache misro Fabra Faith Homeopathic Clinic last 3 weeks ago my lady and now if we are see mansan kabo mu ko ehwe apomode so WHO omone Earth World a celebrity climate change na adia na edaso aye team ne say plastic and as microplastics na e be hu say microplastics and say no edidia rura enioma miensa ni pa yapo it's a rubber no na say rubber say ko aduan nemum in a microwave no kire say adia e de ye rubber no ye rubber say nka enkaja
ka rubber de ne say the nneoma enwunu gum na nso so say wo hwe rubber plastics na e stew ne nkwan na pese de hwe fridge ma eno ne edi gum e de bobe na odi gum a e kama pa na de tie ne say so de ade a e hye gum a ansa na ade ne bedwo no na chemicals na e de yes plastics no bi aduane nim eno nti akodrum pempenso bi a say fa bottle water microplastic there's a higher micro plastic residues and now say chemicals are there wumpa yes research now de betu dry on Earth's day no that is a bottled water crampo containing more plastic microplastics pipe borne water yes boy baby ye be the pipe no emu microplastics na e wo form e chen bottled water ye nim se no na ye kama cranka wono ma we safe no eno ti baby akodu asem ni nyina ne say the three most important things are nipa ya brabo ne ye kwagina so ne yesu aduane ne ye mframa no aye polluted na ye kan ye mframa ye homedia microplastics no agiafa eno ti no say every day nipa bia wo ti ase bia home certain amount of microplastics e ko nipa duam amfa wonsuo me be fa waduanim amfa waduanim ai fa mframa eno ti uba faith Homeopathic Clinic, Dr. Prophetess Elizabeth Faith is a chef in na yen scan all the 36 nerve endings. Just say nyaminyan samuno or the akwabia woni peduamu a se or how be beni peduanim a ede di wo ho. It is said the day smoke sensors abobo office ase no enwusie bia chance ya na chance blue alarm no ni pedua no so won sensors se bibi etoche ma nerves no e be show wo be hye ye fidie ni ma fidie ni be kire ni nyina obi wo kwa yare bia chance develop enyan show clinical symptoms just enyan na di woni pedua ni but do hye fidie ni hwehwemu a fidie ni be kire ni nyina oba ye be hu na ntempa na ye si anokwan ye mane emeye yare ni si anokwan timisro baby bia wo a wo hwe awie yesi fa yare no bra Faith Homeopathic Clinic yare bia tena so ache wachina pra unya anodro eye Faith Homeopathic Clinic wa odie osteoporosis osteoarthritis kasemu yare na wonya misro unama wankasa wote se ohumo aye wudu o kasa na ho de na eba fom e twa se o mre wabom na se nkokra bom anhwe ya poma na beguta sa won pese sa nyoma na beto a fabra Faith Homeopathic Clinic because bone density no e wo se etimi carry weight so hu se wa hu mo aye udu enso so obi anhwe wachi dia na che se wo kasa na ho de no e kofom bra e be ma wonu e be checke o ligaments ene o cartilages o joints no arthritis osteoporosis osteoarthritis and also unya bone infection bi amaka se na ho den e kofoma e be ma onu e be maka se na timi aye den na porosities na e be mu ni nyina no eto obetimi etwa na ho aye o den me so we ye be ma o dwonso 10 ukoda na bi otimi dwonso 5 to 7 times ansana de achemi ka se unimo o dwonso so agisa wo chem wan chema de wo se dwonso no flow no etimi inflow sa e ye Faith Homeopathic Clinic e na obetimi aba me so enkoni number bi nkofi fenro bia because research bia betodwa me wo say wrong prescriptions they can say wrong prescriptions I just say wakonom aduro bia enya ho yare na wo yare enso sa aduro na wo nom de how ni amanie pi ekuni pa chen yare mpo wrong prescriptions wrong sa wonum adura enya yare ho aduro no ekum ni pa chen yare na akasa eno ti no bra Faith Homeopathic na yen gibre enhwehwe oni paduam enhu yare potia ba oni paduanim e check hu nsuo omoja na etwa yare na ho aduro na ma wo samo ye ntafo kra pani ntime num kakra aduro kakra so ntime num pa aduro sa na ya customize o yare no ene unura onum eno ti unum ya bon se entempa na no signs of relief also what I say then eto na homeopathy treatment who shall say eto a enya symptoms no na ye treat ne mom ye treat the root cause the ekofa yare ne bae no eno na ye tu ase say de be yare no kwa emfie bi echi no be yare a na ye yare fufu bi no wakonya enye yare na oba ye ho be treat ye no ebe kwa ensan emabium intimi show for numbers in the frame 0244 58 38 59 0244 58 38 59 and also your Tigo line 0275 96 94 14 0275 96 94 14 afi wo yo ba wa pa wache what will be pain now I say ateko afeso na nka osika papa we you yem say ka pese owoma now from dada manima mama me show a Faith Homeopathic Clinic atia ko 10 years 15 years krampo na fabra e be ma wodura obetimi asan aboba ye hona for the first time oba na we di 47 years on fire funu da 47 years for the first time e wona brabom
Faith Homeopathic I mean I'm so ama oba no enyin sen eno ti no wo de no set sen kra obetimi awo bema wonya condition bi my lady condition bi ha mema no e dey condition your friend no azoospermia ena ba ko de oligospermia e trese nkwamwa no a jene unsuo na jene obema no sorry all right emu ye den kama but emu ani ti atete o ma wuwu o ma jene enti se otutuo na ekogu dantuom atopane de emu oden na so nsuo no hwe nim na nyinsa yetimi akoba na sa mema no emani beba o mo so nenkora no ba kokora nya o mo dia ono na wanhwe na o yiribufu na obokoya ade a ompa na o yese wo wagya no onko a okwa na ode ne meko oka se na mema no do mo kwen o se ba kokora nya o dia ampania pa kwakoye die ne nso na ba kokora nya o dia no adwe nyina ne se wo bo adwuma ntimi utimi wo the fact that se be utimi bo adwuma no be ma timi sorry ne nche se utimi nyinse oba wo betimi sustain erection obe ma bo adwuma ne fe ne erection emu odin wo be bo adwuma no but se utimi awo ne fe no fertility omunsuo na eba na nkwamo no te se spermatozoas na ekonyem no nkwamo no ma ho odin te se obi sperms ehwegu ho a enu ba bia na agene se nsuo entimi nware krampo nkohia oba no kohia no ma wuwu tisro oba feita ye be boost sperm count no na ye boost o ma ho odin bra ye sam boost o liver function because ye hu se brebo so entimi anya na dwuma ya ade na efe no hormones no eno na cover sperms eno oba nkohia o to nyina se hormones no etimi anya balance de obeye bia enye ntu ko oba bia opa wo be me bia opa wo ye man adura e check liver no kane because liver no na e boa ma onya hormonal imbalance ama onya hormonal balance na imbalance na aba no etimi afri ho na ohunsuo na etimi agene na so pampe tu ye bema na opa wo ye oba na opa wo be bi ba ko pa obetimi nya hotoso se oba bibia be ye kama e dia ma no e ye Faith Homeopathic Clinic kuma se ye wa hene makakobin 18 ho no ma won kan na wo hwe ya bra Santa Maria Antieku Junction ho no ma ye wo honum na mo amoko for you na monko Landry Managers Road Poly Junction se takwade na wa ye Anaji Police Station che honuma bogosofo nyina momra Old Aseda wo boga abronsa na chipe Old Aseda bogosofo nyina station honuma yare bi aba oni paduam wa won se nyesa na wote ye kasa yare anka this is the perfect description se kasa obi yare a che se bibia bani paduani mu a na entesa na entisa say yo nantim say yo nem say yo sorry say wo didiem say ni peduanim ote ya obi bibi koso e kwanya nyame befa so aka cha so yare a na ni pedua no e din sakraye no aba no tu nya hu san sakraye bia bani peduanim a enfant na ho wo de tena ho na wo ma yare ne bre ama na ye na dwuma ama na be yiwe fi achase for so so the numbers no na frey na bre kuma say ahinema kokobin 18 mo wo frey ya be chiro branch be on baby bia obia no so koje wa yare hwe 0244 58 38 59 0244 58 59 and I say Tigo line 0275 96 94 14 0275 96 94 14 Edama say my lady all kind of sana no ama ho aye ha no akọ ahinema kokobin akọ yare Ghana Growth osi adwuma wo krom adwuma ye pacho entrefie fie ne edunum kopia biase no enam TV san adwuma ade kire so em adwuma ye number pacho 0308255775 prophetess nyame che baso wa ben akodai finsia ensia nyame afre no amani tumi nyame amane wo amana bofo ha odo mu ye adwuma ya de da wo so bomode na hwe na chia kwan obeboa wo awo mu sem eno de etune ditadua oso ba ye wa wo de kama wa watwa body abofo no de bewrem na se pe eba ne nko ade a nyame be fa ne so wonya eba ne bi to da to na so me pa cho bebre abrochin kratasem ene de obejama ya ko de wo bi da so nyame tumi be di wonim kan bibi di wachi mabroni ne be mo pa cho bebre odi fo no o friend no na person obo ani TV program no a friend na humen 0535 897-699 0535-897-699 Boris B and Papa Fee aya wi nampa de den de me eno kwa ma onum kwa kanye kama me pacho na bi won ma wo no wonim bo organic eye BBC na we nso kremu ya kuninti ye bo asate no ye nnuanem perifon kremufo na ekunu ka hoin o ya yefro to party engagement bia o ye yie obenya bi fra number no na da bi hia o fra ya fie kura 0544
444453 Dank Natural Health Care Pechi number 2 wadi nuro be 9 na wasi obema nuro anom die tu koko ase wusisi koko ne kekawo wayem tim malaria wayem kuro afe wafra ekutu eno de obabwa enyam yi sisi yade nyina ho nuro aheda ye no de aba Pechi number 2 yebutu ye City Life Hybrid School 0244 017-556 Power Specialist Eba Hospital Doctor Akosi adua ya anya se keto ma mi ban kasa otene pampan ne pacho wonim de hepatitis ABC ka ho kosi ze fatty liver se ekum ni po sciatica nso ka ho otu ase ma wotu kasem yade ayem kro company se ukomu a wode age ka front fibroids kidney ka ho nyina ontu ase ma se ofeya se Lagos road na yade ya police station there no hwe enkran kwa benya poku ase takrade ye wanaji estate for Dr. 0244 544 422 abusua DNA na ye ready samokai yenua badrowa se wonti bi da na DNA results we di ka ba se be ma na enye ne bo no so ba koye ne de results no aba abadwafo nso ofia ha yankoko Peter so adwadi mra 21st clinic aye sciatica expert sciatica no o nerves na wo to ase na fa wo siremu na fa wo nansia besi ase ho no se ho techema eno ene ye fa ne sciatica na etimi bubu o to ase ka wo se dwe wo sirem wo je wo ba bia enye na eno na 21st clinic ba ye adwuma pa wo mu ye ntia baso bo ma gye ne wo Ghana ha ene amono ne enya asem ketewa Womuji international awards ahodo womuji local awards ahodo na anu nso na womu be the only sciatica research and treatment center in Africa bibrim hano ebi ni baby a gise 21st clinic nkoa womu de bibidro ene besa o yare no masa de machine aka ho eya yare sabia yare bia wutimi de ko ne mama de ba ko a woma gidi womu pa no eye sciatica ena stroke nso de kwa diabetes ne hypertension ni ade Ghana ha baby a womu ho 0540 311 311 0540 311 311 That's a 21st clinic. Woman is sciatica expert. Abi Shop 75 Enterprise Empempradie Komadie Empetia Abakonkawa Nina Yedi Sisi Yehu Esipejam Emi Yenimunyam Dead Abi Shop 75 Enterprise Dealers in all jewelries say necklace, earrings, bracelets, anklets, watches any space na who do ni na Abi Shop Jewelries yenim ne fretete we din somade hu jadada ai wono no di do no etson ensomade say wedding rings, engagement rings, dear pia. You want set wo and you want bako. Abi Shop 75 Jewelries. What's the woji aware? Who ye sooner? Who ye kojiemo? Adi bia. E ma opani pem. Wa hu sisiri mu di. The other best show us. The other best to home. The other best to onsa. The other best to nine. Eye jewelries dear. Eye Abi Kumase yewom room plot 17. Adisha market chihwa. Abi Plaza. Edankesi ni. Ejuma phone ni mu. Ejwara kopem memenda. Anopa no nsia. Kopem anwumre no nsia. Abi Shop wabi. Mu amopa ne dudu mu atu. Ene bako nyina. Say your jewelries dear. Eye Abi Shop 75 Enterprise. Fraying 0598585219 and 0554304135. Abi Shop 75 Jewelry. Abi Shop 75 Enterprise. Dealers in jewelries. Abi Shop. Ye wonyame. Hey, middle. Now then I want to why still for sano. Hey, ono kwano jama wa bre. Akos, send your men send me name much shemeno. E mo yetitriti. Mentumi pon sorry. Who name wanwa? Enwa me freedom buy na me catch we say. Mato 3P garlic mixture ba. Enti numbi ansa na wakoda. Me hu ya ne se wada. Se wano. 3P garlic mixture. Ani 3P garlic mixture. Ema moja edu mwafusane no. Echi natural garlic papa bi. Eni edi aye. Aha. Nano na madam Fukofimpo catch me say. He work natural hair for bi bidrobi omodiaba. Your friend 3P garlic mixture. Na manfo tu omo tu oguso no. Enya semketoa. 3P garlic mixture. Wo ko tojo ne waposo na asori a. Wo complain no. Sa wonum 3P a. Ebe
jane say edro yi enya ma pemfo ema wo ma no fo anasa nkwada wo nya mfie dumienu FDA agi adwadie nkratoɔ yi atum 3P garlic mixture yi wobenya bi wɔ mamu pharmaceutical shops and herbal shops Fred Piwak ɛwɔ 024-89-288-24 and 020-100-0021. Say me for come master sign and a mirage medicine. Me say everyone say any person so na me this. What be me see come from crowd move be. Hey, you are secret the woman. Na urawe. Mira ko na sika wo dey jam say me from modern so. Ko bia be me from home offer. Na monte Joy Chem Roofing Company Limited kan. Joy Chem Roofing Company Limited. Omo na for the platinum bond Japanese aluzinga. E dey ba man mu ha, ye dey bodan so afanan baby a. Wo da hwese ye bodan bi so ha. Papa Joy Chem for mo Ghana ha. Me so mo Ghana, mo mesi na me ko kire baby o factory. Joy Chem Roofing Company Limited in Chelsea. Say the go down so no leakage, no rusting, and no fading. Joy Chem Roofing Company Limited. I want Chelsea type here. Southlock, IBR, IDT, and Erotiles. Now we say a metal trusses. Joy Chem Roofing Company Limited. I want memoir for name and crime. Kumasi, Sunyani, Tabali, Bolga, Wa, and Atachiman. Joy Chem Roofing Company Limited. Nyame bibi wasoro enti maninsanka. Ade. Cinema no dutu no. Oba mi tini kura. Oso wa wutu. Ayo senior. Me dey ade adanke ba product ayama mi ti de bia me na ma no mu no chef. Danke ba product. We dank extra. We wono ma wa ho tutu ni na ebeja. Senior na mi sisi ni nso e mi sisi o. And also the problem there. Senior. What see dank poke. Okay. So onum dank poke a. Okay. Sisi ya we ni na ebeja. Sa. We dey nyame sha. Come on, do ba friend dank ba tonic. Muni ma biwe. Minum pa na se na mtumi ni bi. Na mtumi dan so. Mi ye bi no no. O chale me taibo pa. Sa. No see a. Dank fight poke na so sure. Koko ya bi betena me so ma me je me ho enje me ja me na amuja nko na afi ese fifi me to ntimi kura amfa me to ntena se na so me hia dank fight toke aboa me pa yini na from my team madam ho sine fifi ti start tell boy ya Benre oba pemfo oba o ma akwara no fo ne akwara wo ni mfie dumienu entumi num bi ubenya bi wo herbal shops and pharmacy shops a ewo man mu freyen ewo 0244017556 ana 0266593330 FDA ajebye die nkrato yi atu so what about what the papa bia na mo ni wo jina se be ma we This is my secret. Give us P capsules. Pema wa hondin ko from na want to me bread my din one pem. Give us P capsules. Obedu asa mama. Ono enemy lawyer. And to lawyer no na show bottom. Where you from? They na pon me see ba be chia mo a ese ni die. Musano. No. You ne fi waka we. If any give us cold capsules. Say yes si yare na wo so. Ko di di woni pedwem woni na wo posa amaman entimi ma wonja wonan yi. Wonum give us cold capsules a. Obeye free. Lawyer. Give us cold capsules. And give us P capsules. Hey, and give us free. Chinasuma capsules. Meme wadi infedu watwede kronkwa na efa. Give us cold capsules. Apemfu abatra wo mo manufu ne nkwada wo ne infedu mienu nka ho. Brakasa ya duabon waso a ne dwumadi wo nipadua biara pomden ene na brabo mu ne hienye pa enye brakasa nko nuaban ne haban bi te se ko nsusu a abonwono ne dia akeka ho no kura enwanunu ahodo a ekọ animu yi ankasa brakasa ne sa nuaban bi nom ne akeka bobudi afa abefo kwan so a ye de ya brakasa powder siesi nipadua na abakwa ahodo no ho ban afri mpani yade ne yade ahodo pi ho fa enkodate de ma baako freduane anopa ne anwumre anafa enkodate de ma baako woni nsuhie yeti anopa ne anwumre wobra wodidi awie ubenya prekese powder to Kingswalk Herbal ne Heroes Herbal Accra Okesi Drug Lane Dani Herbal Kumasi Mensa Takrade Mose Pharmacy ne Greenlight Pharmacy Sunwane Cash and Carry Supermarket Asantoa Herbal ne Bibidro Depot Techiman Sewa Herbal Mampong etufo mfre 0550 19
1514 prekese powder ɛyɛ aduane san yɛ aduro FD ahwehwɛ san kratoe mu agye atom Adi oish honey and never surprise Edusa herbal mixture any Edusa herbal capsules who's a dawo complaining with sisini kokua epe ajiwakade eno hu dwaka sepa ne nko di brew eyema mani mema eyekoko ni sisi yare droke sepa Edusa herbal mixture any Edusa herbal capsules Edusa herbal mixture any Edusa herbal capsules emma memme gina brand na eyemme na Edusa ya wasese me brabo bu ye Sudi me come me mama adwamo what dance ye aye ntwima it's a living testimony kone kwajudi ya dan Sunday obie timinum bi agisa penfo kona wo man kwada no fo ene de onya mfie dumi FDA age adwade nkratoi atom abusia ya ma ho akwa aba ede aba Sompa Nkomo no eso na said ye nyina ye nim no ye wodi any case bi da anim na give us P capsules nso beboa ama mema omtadua mu aye mre no mema ya na nsawate egu omu be ma na no eno so omuhunsuo so eya na agene ye secret ne no obi okra ojonso a wote give us no tiem na man give us co capsules de sia de koko two sisia na sim na wonti na no afa pi na woye kama na give us herbal mixture depend we bi no malaria typhoid ni join this one mu ato a wontumi ni die eno so beboa wo abo hu ban se immune booster give us GC mixture na capsules de eno die ensawa etun sa wase egu oba no ayi fie ni be ma no bema no wano no pono asebra ka nko pebi na emwa wi ba afei say ya white ni gonorrhea ni etu ase ma wo so 05322470 Joycam Roofing Company ko boda so oye idea ye ko July Seflo ka hoy MSL esure toto standard sheet Irota wo how ne say ko pe Joycam echira kwan ye wo pre-color coated AS150 self-cleaning properties no rusting no leakages and no difference no rashes it no so boa and also o ma 20-year warranty kwasem omunim de eye papa no 20 years enyasem ketwa kan wo hwe mo kira temale boga na ebebo yi papa ampa me sokoban any police station no ne die anim hwe 0540125816 joy kama na otinya me pipi wo so e wo so ntima me sanka Leicester Ghana amwase and then I watch here World Menstrual Hygiene Day okay last year ye share panty no the question slati pa o se obebre bi na ye de akire and ye me na be friend ya afana mo be friend no ni amamu yas enti Leicester ya me shira mo papa enti bosumu yin ya wa extra long the question to heavy flow no so na de fene se wa chew panty liners na aboa no the bag and so 2 years to ni kama be ni problem and the fear also ye bu because we see won kama be that see ye ko pedito 235 papa edusa eba mesha edusa no any edusa eba ka mama edusa koko o se me ma onuro na de tuko ko ase sasabro osisi ne o ya braye mu ha utimi nyonso wo ya ni basa utimi nchem uni pedro ni na ya de na ka ho eno o se me ma onuro edusa natural spice aye drink ya odi ye ne ayi pepre akakaduro ene hwentia nom edusa mara ne sham malaria onum so a wo betwetwe uni pedua no ne wapo so no a edusa ointment so am mezi me ko inside go filling station Krala Pass ye ben Las Palmas o memu baby eto nro bia 0500 110 115 ebusia said ye kan ye no ye kan sem I be the video na ready mo fan to so ne fan kai ye ho sa case wi Sandro na we MCR phone so say we hear me na me ba o mu fie wo na o kan chem say woni menyim na me say woni mini wo be 3 months e ko 4 months na dey na o kan say wonyim na me say o de
o de me koye me wajuma me kwa koye adwuma na me ko adwuma mti wajuma mo ana ni maame bae wane maame bi e bae duwa maame no omo bae e wo adwuma mo e na oboka nchem se ne ba ne se wane menyim na mi no obo mi din etina me ye dede na me workers for na me no mo ye adwuma kan nchem se bibi a ye adwuma na e bo ni podon adwuma na ye me di agoro ade aniguase beba enti me de me 1 sisa kola na anya 3 years etimi a me wo sa na eputu na urade nyankopon jese na de maame fo amwo ma mema ya wura wusam o etimi wo sa na kola nya 1 year no kan jensa kola ni opesa kola ni ku school 1 year ana me se me ba bia onye 2 years ya na me din kola ni ku school mpom mana amwo abrochini kola no omu di 3 years ansa me mo start ku so enti akwanji so onye 2 years ansa mama na ku school eno wo ye ya na for me no be ma ya me ne e okasai oye dwuma ogana batoti oti Holland into dia kwani aba we okase case we okase ode ba nyene okọ abrochire eno wa ba obedu ya okono na me man ko ye DNA no na resource na ba enti ene no de triam se ne ba ne akora no se enye ne ba ne akora no ni nyine be pio show isu enti home so na sam na fe ne edru ehia no ehia no pe na ni edi be wom da bi enti wo de wo pese wo kire ne se wo beji sa asem na tuma je se